Muhaye ikaze aho dutega amatwi buri munsi mu biganiro byacu tukugezaho mu makuru atandukanye ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye. Iyi ni Ijisho TV. Ngiye gutegura kugezaho amakuru nitwa Isidore Kubwimana. Mu makuru tugufitiye uyu munsi muri politike nuko byarangiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igeretse ku Rwanda kurasa ku kibuga cy'indege cya Goma. Umuvugizi w'igisirikare cya DRC mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru Lt. Colonel Njike Kayiko-Guillaume yatangaje ko drone z'u Rwanda arizo zarashe kuri iki kibuga cy'indege cya Goma. Iki kibuga cyarashweho mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 17 Gashyantare 2024 ahagana saa 8 z'ijoro. Mu butumwa bwa video ku rubuga rwa X, Lt. Colonel Guillaume Njike Kayiko, umuvugizi w'ingabo za DRC FARDC mu ntara ya Kivu ya ruguru, yavuze ko izo drone za RDF zateye mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuri uyu wa gatandatu. Yabivuze agira ati saa 8 za mu gitondo ku isaha ya hano, drone njyarugamba z'ingabo z'u Rwanda byumvikana ko zavuye ku butaka bw'u Rwanda zarenze ku mipaka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ntacyo RDF yari yatangaza ku mugaragaro kuri ibi birego bishya bya DRC Kongo. Lt. Colonel Kayiko yavuze ko izo drone z'u Rwanda zagambiriye kurasa indege z'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hashingiwe birumvikana ku nzira zakurikiwe n'ibisasu by'izo drone. Yongeyeho ko indege za FARDC ntizagezweho n'ibisasu by'izo drone, ahubwo n'indege za gisivile nazo ntizigeze zigerwaho n'ibyo bisasu. Nta kintu na kimwe byigeze byangiza. Ariko Radio Okapi y'umuryango w'abibumbye ikorera muri DRC Congo yasubiyemo amagambo y'abayihaye amakuru bavuga ko indege ya Sukhoi 25 ya FARDC yangijwe ibaba n'igisasu ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma. Igisirikare cya DRC Congo gitangaje ibi mu gihe kuwa gatanu Addis Abeba muri Ethiopia habaye inama idasanzwe yatumijwe n'umuhuza perezida wa Angola Joao Lourenço, yabaye iruhande rw'inama ya 37 y'abakuru b'ibihugu bo mu muryango w'ubumwe bwa Afurika EAO. Iyi ikaba yaratangiye kuri uyu wa gatandatu. Naho mu byo Lourenço yasabye muri iyo nama, amakuru avuga ko harimo nuko hongera kubaho ibiganiro hagati ya Kigali na Kinshasa, kandi imirwano hagati y'umutwe w'inyeshyamba ya 23 na FARDC n'abafatanyabikorwa babo igahagarara. Naho u Rwanda rushinjwa henshi nko muri raporo z'umuryango w'abibumbye gufasha inyeshyamba za 23, ikirego ruhakana rwivuye inyuma. U Rwanda narwo rushinja DRC Congo gukorana n'umutwe w'inyeshyamba z'abanyarwanda ukorera mu burasirazuba bw'icyo gihugu ariwo FDLR, uvuga ko urwanya leta y'u Rwanda. DRC Congo nayo ihakana icyo kirego yivuye inyuma. Naho mu yandi makuru mufite nuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi imbere y'abakuru b'ibihugu bya EAC, Tshisekedi yongeye kwinangira ku byo kuganira na M23. Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kwinangira avuga ko nta biganiro azigera agirana n'umutwe wa M23. Yabitangarije Addis Abeba aho we n'abakuru b'ibihugu bagenzi be bahuriye mu nama yiga ku bibazo byo mu burasirazuba bwa DRC Congo. Iyi nama yaratumijweho na Perezida Joao Lourenço wa Angola, yitabirwa n'abarimo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, kugira ngo barebe uko DRC Congo na M23 bahagarika imirwano, hanyuma impande zombi zigakemura amakimbirane zifitanye biciye mu nzira y'ibiganiro. Ibi ni bimwe mu by'iriya nama yabereye mu muhezo yibanze. Tshisekedi nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma ya DRC Congo Patrick Muyaya, yongeye gushimangira ko atazigera na rimwe agirana ibiganiro na M23. Yavuze ko intambara igihugu cye kirimo atari cyo cyayitangije, ko ahubwo ngo yatangijwe n'u Rwanda mu rwego rwo gukomeza gusahura igihugu cyabo no gukiza u Rwanda n'abo bafatanya. Yunzemo ati ntabwo tuzigera tugana na M23, ndashaka amahoro ariko bitari ikiguzi icyo ari cyo cyose. Urakoze cyane kudutega amatwi, ndagusaba ko wakora subscribe, like ndetse na share kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro byacu bitaha. Iyi ngiyi ni Ijisho TV, ngiye nkaba nitwa Isidore Kubwimana ugutegura ngo ngeze hano makuru atandukanye.